urakoze Mana yacu nziza, ushimwe uhimbazwe uko utugirira neza, utwitaho bidukwiriye, biduhera ubuntu. Imbabazi zawe zigatuma tubaho tudashiraho, ubuntu bwawe bukatubeshaho, bugatuma twambara gukiranuka, turi abanyantege nkeya, turi abakiranirwa, ariko ubuntu bwawe bukaduha ubuzima butuma tubasha kuresista ibyaha no kugira ubuzima bubibohoweho. Ganira natwe Mana muri uyu mwanya mu ijambo ryawe, kandi utwumvishe icyo ugambiriye ko twumva, kugira ngo tubashe guhinduka gushaka ko tumera mu bihe byacu byose byo kubaho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twongere dushime Imana natwe umwanya mugufi, ko Imana itugirira imigambi myiza twese, ikatubeshaho, igatuma duhumeka, igatuma tugenda tuvuga twitwa abariho kubera ubwo buntu bw'Imana. Imana yacu ihimbazwe cyane, niyo izituma dukora ingendo tukazivamwa amahoro. Ejo aho twari turi imbere yacu gatoya, imodoka yamye ihindukira, amapine aja hejuru, sinzi abo bantu muri highway, sinzi abo bantu nimba baraye bavuye muri iyo mpanuka mu muhanda duhaye tunyuramo, mu modoka zimeze nk'izo duhaye dutwara. Ibyo byose ni imirimo y'Imana itogereranwa, tutogira icyo dukora kugira ngo ibyo bikunde, uretse Imana ibikoze bigakunda. Reka rero tuyigarurire amashimwe, irayakwiriye. Ukomere Imana amashi menshi cyane. Ndashimira Imana yajanye nanje mu rugenzi nagize, kuko babivuze ntabwo nabanye namwe ku cyumweru gishize kubera impamvu z'isafari nagize, kandi ntari nzi ko nzayigira muri iriya minsi nayigizemo. Ariko ndashimira Imana yatumye iyo safari ni safari nari nkeneye kujamo, ariko bitoroshe ko noyijamo, bitanashoboka ko noyijamo, ariko Imana iza kubikora, ndayishimira. Amen. Hari ibintu Imana izikora igahuza ikintu n'ikindi kubw'umuntu bigakunda. Imana yakoresheje umuntu wari muri South Africa, atuma mba muri conference yari iri kwibera muri Arizona, kandi muri iyo conference nihuriramo n'abantu benshi batandukanye, ariko muri bo Imana impuza n'umwe nashoboye kuganira nawe ibyo nari nkeneye, arabyumva, yemera kumfasha kimwe mu byo nashakaga. Ndashimira Imana. Amen. Imana yakoze ibyo, ihabwa icyubahiro, kandi nibona muri ibyo bintu cyane. Hari ukuntu Imana ntingana n'ibyo ikora. Akenshi iyo dushima usanga dushaka kunganya Imana n'icyo yakoze, noneho kuba idafite icyo ikoze bigasa nkaho ibaye ntoya cyangwa idafite icyo itumariye. Ariko nubwo itogira icyo ikora, nubwo itari gukora ibyo ngibyo, ni Imana yaje, nta mpamvu n'imwe ntigirwayo nuko hari icyo yankoreye, ahubwo gusa ikora byinshi birenze ibi ngibi tubasha kuvuga, kandi ibyo ikora byose ibikorera abariho, kandi kubaho niyo mpano iruta ibindi byose yoduha, kuko ibyo tuvuga tuhabwa cyangwa tubona cyangwa dufite, tubibona cyangwa se tubivuga kubera ko tuhari. Semeni, amen. So Imana rero ntingana n'icyo yokora, ibyo ikora ni bito kuri yo, nubwo itobikora rero ni Imana ikwiriye amashimwe yacu ibihe byose.
kandi nta n'ikindi izobona yokora ni nkaho yaturangirije abantu niki muzamubona yokora kirenze kutwiha. Amen. Hari ikindi Imana mutegereza yokora kirenze kutwiha ikaba yacu igahinduka Imana yacu ikavuga ngo mbaye iwanyu ndi uwanyu. Imana nizizi kuyamashimwe muvuge ngo amen. Naringize Mwisi itari mikeya narashoje kwandika igitabo gipendinze muri printing kirinze gusa ngo mvuge ngo ngibi byo mukeneye impapuro zisohoke. So ibyo byarakunze kubera urugenzi nagiyemo. Amen. Rero Imana yaducubahiro Mwisi itari miremire kizoza ico gitabo kiri mu Congereza kandi ni cyiza ndakibatuye gusa nuko mutagira umwete wo gusoma. Tuzatubabwira ngo musome na Bibiliya constitution y'abakirisitu bavuga ngo umuntu naza avuga ibyo yasomye mukavuga ngo mwasomye just usomye verse imwe ku munsi bikanga noneho ngaho mbwiraga ngo uzosoma igitabo cy'amapaje 220. Ninde nibangahe bamaze nko gusoma igitabo kimwe byivuze tuvuga igitabo kimwe akagitangirira akakirangiza bazamura ibiganza mbarebe igitabo kimwe babiri. Cyakora iyo abari mwebwe nandikiye nari gucika intege ariko ntabwo ari mwebwe nandikiye, hari abo nandikiye kandi bagikeneye, abo bazagisoma kandi kizabafasha. Na mwebwe nta bufasha mukeneye mufite byose muzi byose, ariko hariya mu bitabo habitse ubutunzi bukomeye bw'ubwenge no kumenya. Imana ibahe umugisha. Semeni amen. Mvuze bibaciye intege ba hano bazashaka kuba nkakure naho kandi muzi ko nza nkunda kuganira tuvugana. Reka tukomeze icigisho cyacu cyo hejuru y'uburyo itorero rigomba kuba effective muri gahunda zo kuvuga ubutumwa mwisi iri kwipfa cyangwa se mwisi ipfuye. Niyo ntego y'icigisho mfite, nzavuga igihe kitari kigufi kubera ko nico Imana ishize ku mutima muri iyi minsi. Itorero rifite mandate cyangwa se itorero rifite mu nshingano kuvuga ubutumwa bwiza mwisi. Imana yarishize mwisi guhagararira ukuri muri yo nk'inkingi ishize ukuri, ishigikiye ukuri gushiga mwisi. So itorero ritavuze ukuri mwisi ryaba ritari riko risohoza inshingano zaryo. Imana yasize itorero mwisi guhagararira ubwami. Ubwo bwami rero itorero ridashize ahagaragara ubwami bw'Imana, itorero ryaba ririko ridakora umurimo waryo. Kumanifesta ubwami bw'Imana mwisi niki ku itorero uvuge ngo amen. Itorero rigomba kuba mu butware bw'Imana, kuba muri leadership y'Imana, mu buyobozi bw'Imana, muri theocracy. Mwibuke ibyo bintu uko nabibabwiye. Theocracy ni ubutware bw'Imana. Itorero rero rikwiye kuba mu butware bw'Imana, rikagendera ku mahame y'ubutware bw'Imana, rikagendera ku murongo w'amateka n'amategeko y'Imana. Ikindi kitari ico ikinyuranyo n'ibyo ntikiba kivuye ku Mana. Itorero rikwiye kukiresista, itorero rikwiye kukirwanya, itorero rikwiye guhagarara against, guhagarara kinyume n'ico kintu cyose kitari mu mahame n'amategeko n'umurongo w'ubwami bw'Imana. Muvuge ngo amen. Nuko rero nimugende mu mahanga yose
muhindure. Itorero rigomba kuba agent cyangwa se rigomba kuba agent, rigomba kuba agent mu rurimi rwacu, rigomba kuba impamvu y'impinduka mw'isi. Amen. Rigomba kuba impamvu y'impinduka mw'isi. Itorero ryiteguye gute guhindura isi ya none ririmo? Itorero rigomba kumenya gute ko isi ririmo rifite cyangwa se isi ririmo ifite ibigomba kuyihindukamo. Nibyo ndi mu kuganira namwe muri iyi minsi, kandi muzaba mugize neza nimubyitaho. Nitugira umugisha wo kubyumva no kubigenderaho no kubisohoza, tuzoba turi itorero ririho mu mpamvu zo kubaho kwaryo. Semeni amen. Ubushize nari mpaye mbabwira ko nzobabwira ibintu 8, nari maze kuvuga 2, ndagaruka ku cya 2 nimara mbabwire bukeya ku mateka y'itorero, hanyuma nzobone gukomeza ikindi gihe uko nzoshobozwa n'Imana cyangwa se uko nzobona umwanya wo kuganira namwe. Muvuge ngo amen. Nari mpaye mbabwira ukuntu isi, itorero rigomba kumenya isi ririmo nuko imeze nuko ibayeho, tugakora etude n'abantu b'Imana. Muvuge ngo amen. Inshingano zacu nk'abakristo narababwiye ngo tubanze twige imani yetu, tuyimenye, tumenye imani yacu ngo niki, tuyihagararemo, tube twabasha kuyidefendinga. Twayimenya gute tutayize? Abantu bazavuga ngo kwiga iyobokamana n'ibyo abapasiteri n'ibyo abande, si ngombwa rero ngo muje muri za teolojiya, ariko n'ibyo twigira hano. Jewe nico mpamagariwe muri iyi minsi ni ukubigisha aya magambo mpaye mvuga nasubiyemo. Nimwemera mukicara hasi mukiga nk'abana afunze, kandi hari ibintu bibiri bitandukanye. Hari kuba umwana afunze, hakaba n'umuyoboke. Sishaka ko tuba abayoboke. Kuyoboka ibyo tutazi, kuyoboka ibyo tutemera ntacyo bimaze. Semeni amen. Ndashaka ngo tuba abana afunze bicara ku ndaraza, biga kugira ngo babashe kugira icyo bamenya bahindurisha isi. That's my point. Muvuge ngo amen. Ikindi cya kabiri nifuza ko tumenya, nyuma yo kwiga nibwo dushobora kuba abaja. Tuzoba tuzi icyo turi, tuzoba tuzi icyo dufite, cyangwa se tuzoba tuzi iyo imani yacu, kandi iyo imani yacu niyo tugiye guhindurisha isi. Iyindi ntambwe dutera ya kabiri, muvuge ngo mina, ariyo ntambwe ngezeho, niyo kwiga gukora etude no kumenya isi turimo nikigomba kuyihindukamo. Muvuge ngo amen. Iyo si turimo rero n'isi imeze gute? Nibyo ngize iminsi mpaye mbabwira. Isi turimo ifite umurongo iriho, kandi uwo murongo isi izayicara hasi ikawutegura. Ejo bundi numvishije perezida wa hano avuga ukuntu mu myaka 10 iri imbere Amerika izoba iri gukoresha imodoka ziri electrique byibuze, sinibuka nimba yaravuze 1 cyangwa 3, nimba yaravuze 3 za 4 mu myaka 10 iri imbere, ko Amerika imodoka zikora muri Amerika zigomba kuba ziri electrique, zidakoresha gaze, zikoresha umuriro. Iyo ni imipango y'igihugu. Nari mbivugishijwe nuko isi iricara hasi igategura future, igategura uko ubuzima bumera, igategura umurongo ngenderwaho w'icyo ishaka. Ariko sinzi rero nimba itorero riza ryicara hasi ngo dutegure imyaka 10 izaza, icyo tuzaba tumariye isi, icyo tuzaba turi ko dukora ku isi, impinduka tuzaba tumaze gushira ku isi. Amen. Timuruzi ko twicaye hano rimwe na rimwe tukavuga ibisa n'ibihaye bica mu matwi y'abantu,
ariko mureke babwire ikintu gikomeye, muvuge ngo amen. Imana yaguhamagaye kugira icuma ribisi, apana kugira icuma rira wowe, kugira icuma rira bo wita bawe. Imana yaguhamagaye kugira umumaro mwisi, kandi nutagira umumaro mwisi uzoba warabereye mwisi ubusa. Ariko hari abahari, kandi muri mwebwe hari abazumva bakazabera isi umumaro, bakazagirira umumaro Imana, bakazohesha agaciro ubuzima Imana yabahaye, kubusohoresha kubera isi urumuri ruyimurikira, isi icuza umwijima kubera umuyoboro isi inyuramo, kubera inzira isi inyuramo yogoroka iva mu mwijima w'icuraburindiro yejejwemo n'icyaha. Semeni amen. Narindi ko mvuga hejuru y'ukuntu isi ifite gahunda yo kwimura bwa butware bw'Imana mu isi. Itorero ryahawe kurepresenta, mbega ibintu mutegere mwa abantu b'Imana. Isi iri muri gahunda mu izina ry'ubutegetsi bwa twise demokarasi, sije wenda bwise niko bwitwa ubutegetsi bw'abantu, ngo abantu nibo bagena uko ibintu bimera. Kujya nari mbabwira kwicara bagategura, abantu baricara hasi bakagena, bakavuga ngo aya niyo mategeko tugennye azagenga imibereho yacu ya minsi yose. Muvuge ngo amen. Ibi nibyo byemewe, ibi nibyo bitemewe, ibi biremewe, ibi ntibyemewe. Uzagira gutya bizagenda gutya, amategeko agashirwaho akazanwa, tugatangira tukayoboka, tukagendera kuri ya mategeko y'isi. Muvuge ngo amen. Hatari mu Imana, kandi Imana iriho kugira ngo nako ntibereyeho. Imana yashizeho imirongo ngenderwaho, ihame ryose ntiriva ku muntu. Muvuge ngo amen. Ihame, hari umuntu ugira ihame, ariko de principe naturel, amahame karemana takomoka ku muntu. Muvuge ngo amen. Abantu habe na Newton yagize gute? Newton ni umufizicien yakoze iki? Niwe wadekuvrire ino gravité, ino rukuruzi, nimba ari rukuruzi mu mbabarire, ino force présentaire. Kuba Newton yarayidekuvrire, niwe wayishizeho, yari isanzweho. Muvuge ngo amen. Ibiriho byose ibi tubona bibaho, n'igihe siyanse akenshi idanganye kikavuga ngo nta Mana ihari, ariko hari principe izivuga siyanse ubwayo, izivuga ngo nta kintu cyose kibaho kitari driven by any force. Nta kintu kibaho munsi y'ijuru kidafite imbaraga behind it, gituma izo mbaraga zituma kirya kintu kibaho. Izo mbaraga isitazi ni Imana yo mu ijuru. Muvuge ngo amen. Ariko mwebwe abakirisitu murayizi. None twokora ibimeze bite? Amen. Kuba dufite Imana twokora ibimeze bite? Ibikomeye cyane. Gusa nuko tuvuga Imana hari tutemera cyangwa tutagirira icyizere. Kimwe muri ibyo twavuze, reka ngaruke nitonde. Turi kumwe ngaruke nitonde nze no kugisohoza. Muri ubwo buryo isi ishaka kuganishamwo n'itorero, probleme yanje n'itorero. Itorero riri hehe muri ibyo ngibyo? Itorero riri hehe mu gihe isi yicara hasi ikavuga ngo iciza ni iki, ikibi ni iki? Kandi Imana yaramaze gushiraho imirongo y'ikibi n'iciza. Haleluya. Imana ibwira Adamu na Eva ngo nimurya igiti kimenyesha ikibi n'iciza no gupfa muzapfa, barakirya bamenye ikibi n'iciza. Ariko ikibi n'iciza yari knowledge y'Imana. Twavuze hejuru y'ukuntu isi hari ibintu bikomeye nza kugarukaho. Isi ivuga ngo ukusi kw'Imana yavuze, Imana ntiyaremye umugabo n'umugore
Imana yaremye umuntu, hanyuma umuntu iyo amaze gukura, uwo muntu niwe umenya, niwe ugena uko abaho n'icari na identite ye. Muvuge ngo amen. Niwe uhitamo ico abaco na identite ye n'ico ashaka. Umuntu niwe ubihitiramo, kandi Imana yaramaze kubigena. Muvuge ngo amen. Timwumva ko ari ukurwanya Imana. Itorero riri hehe rero muri iyi si ya none? Itorero riri hehe muri iki kintu? Ko muraribona mwebwe? Amen. Ubushize twaganiriye hejuru y'ubutinganyi. Hari Nations Unies igira ikintu yitwa ngo ni International Guideline on HIV na Human Rights. Kubera iki ubushize mbabwira niba muza munakurikirana na press, nyuma yuko Uganda tambutsa ririya tegeko, kubera iki amatangazo yose yaciyeho yavugaga ko ririya tegeko rigiye ku impacting imfashanyo yo kurwanya sida muri Uganda? No kubera iki iryo tegeko ri affecta immediatement imfashanyo yo kurwanya sida? Bihuriye he? Izo bintu bihuriye he? Abarwayi ba sida kugirwaho impact n'itegeko ryo kurwanya homosexualité, ko mwumva bifite isa? Ariko kubera imbaraga zisunika ano majanse ya ONU atanga imfashanyo mu bihugu bidafite ubushobozi, hari ama-requirement bamaze gushiramo kugira ngo izo mfashanyo zitangwe aho zigomba gutangwa zikeneye. Abo bantu bagomba kuzihabwa bagomba kwemera ibi bintu bikurikira. Bagomba kwemera same sexual marriage, gushigikira kwemera gushakana kw'abahuje igitsina, kwemera gukuramo inda, kwemera prostitution, uburaya. Igihe kimwe ndi Uganda muri 2009, aho ngaho higeze kuba imyigaragambyo y'indaya, bashiraho ibipankarte ngo barashaka leta illegalizing uwo mwuga wabo. Kurigarayizinga no kugira kuwemeza mu mategeko uwo mwuga w'uburayi. Ikindi narisize ni reproduction, ni sexual health na reproduction. Uburyo ki bafite programme mu bihugu by'uburasirazuba na Sud Afrique bita ngo ni kwigisha abana hejuru y'ubuzima bw'imyororokere, sexual education na health reproduction. Uburyo bw'ubuzima bw'imyororokere n'uburyo ni naho bijizamwo politike ngo batangire bigisha abana uburyo ki bwo gukoresha contraceptive, sinzi ukuntu mzita mu rurimi rwacu, udukingirizo dutuma badasama inda, badarwara indwara zibonanira z'imibonano mpuzabitsina, zo guhitamwo ibitsina bashaka kuba byo. Ibyo byose biri muri iyo politike. Aya majanse ya Nations Unies asigaye impoza ibihugu bikeneye imfashanyo kugira ngo bezemere ibyo bintu, bakunde babone izo mfashanyo. Nico gituma automatically mwumvaga bavuga ngo iriya tegeko rigiye ku impactinga imfashanyo Uganda yahabwaga yo gufasha abarwayi ba sida. Kandi Uganda ni kimwe mu bihugu byabaye affected na sida ku rwego rwo hejuru cyane. Sinzi ibintu mvuga ko muba mubyumva. Umuntu yombaza ngo ese uzubivugira iki, kurabivugira iki? Mwumva nta kamaro mufite kuzumva? Ndiko ndababwira isi turimwo none. Muvuge ngo amen. Ndiko ndababwira isi turimwo none.
kandi ayo ni amategeko isi hayihashira. Twazutse tuvugana n'uwacu ayambwira ngo ese ngo ibyo bintu uri mu kuvuga ngo kunguku ngo kurabona ngo ko nta ngaruka bizogira, simba mbivuga ntiteguye ingaruka kandi nsigaye mbivugira kuri screen ntabwo, kandi suko nta ngaruka zihari. Imana yadushizeho mu gihe kiki kugira ngo tugarure ukuri kw'icyo Imana ishaka mu isi. Muvuge ngo amen. Imana yashize abayo mu isi kugira ngo bayihagararire kandi bayivugire mu kuri without compromise, hatarimo compromising. Icyo kintu uzoza kukigeraho uburyo itorero rya compromisinze uko kwizera hamwe n'ibyo isi irizanira. Reka nze gukomeza ntaja ku bintu byinshi, ariko muvuge ngo amen. Ibyo bintu mugende mubimenye, mumenye uko isi imeze, mumenye isi yihayije. Ndi mu gutanga urugero rwa Uganda, ariko reka ntanga urugero rw'itorero. Semeni amen. Tanga urugero rw'itorero. Ayo ni amategeko isi illegalizinga, n'amategeko isi ishira mu makonstitution no mu bitabo bigena amategeko n'imihanire, kandi ayo masi tuyarimwo. Dore twebwe turi hano muri Amerika, ibyo bintu biremewe mu mategeko. Twebwe tuzobuzwa n'iki kubikora? Kandi ikigutangaza, nimushaka mwa babyeyi mwe, nimushaka mumenye ibimpaye mbabwira, iyo programme yitwa, reka ndebe nyirebe hano, iyo programme yitwa, naringiye kubitambukaho ariko reka mbigarukeho, Comprehensive Sexuality Education. Package ya Comprehensive Sexuality Education irimo ibintu bibiri, kandi ntibyari bibi, ariko nuko babyigisha abadakwiye kubyigisha. Ni information z'abadilite z'abantu bakuru, kuvuga ngo abana batangire babigishe ama relation sexuelle, uburyo abagabo n'abagore baryamana, aho uburyo abana bakwiriye. Bibiliya yitwigisha kwirinda ubusambanyi. Mu itegeko ry'Imana rya 7 riravuga ngo ntugasamba. Ibintu byose biri mu isi ya none nibirwanya icyo Imana yashizeho. Muvuge ngo amen. Tugasambana, ariko umwana mutoya ariko arigishwa uburyo bw'imisambanire, kandi ngo akabyigishwa ngo ko ararindwa, ngo kugira ngo yitegure azogire shwa, azogiremwe amahitamo meza. Nakenera gusambana, abana b'imyaka 12 guhera ku myaka 12 ukazamura, ngo niho ibyiyumvo zo gukora imibonano mpuzabitsina bitangira kuza. Ico gihe umwana w'imyaka 12 ngo atrol w'umukobwa ku rugero. Come on, muri kubizo bintu atangira muzamubita ngo niyo napa. Umwana w'imyaka 12 ngo atangiye kwiyumva ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, atangire systeme ya preventif, atangire yiterewe napa. Ubukure, imyaka y'ubukure bwemerera umuntu gufata icyemezo nyaco ciza ni imyaka 22. Nico gihe umwana abageze ku rugero rwo gufata icyemezo cy'ubukure, nako abageze ku rugero rw'ubukure bwo muhesha gufata icyemezo ciza cyangwa ikizima. Naho kuvuga ngo umwana w'imyaka 12 ngo uri kuramubwira ngo psychologiquement ni crime. Semeni amen. Ni ibintu biteye ubwoba. Nimushake mubyumve, mumenye inshingano zayo, baza babibigisha. Amen. Baza babibigisha, kandi muri byo nimwo bigishamwe, nimwo harimo package yo kwigisha sexual orientation.
Sexual orientation ntikiri icyiyumvo, ntikiri sentiment, ntikiri feeling, isigaye ari identity. Umuntu wari identifiya a travers ibyiyumvo, ariko isi muvuge ngo amen. Sinzi ko ibi bintu muri ko mubyumva, ngo njewe ndibwirana Justin, ndakwibwira jewe uyu ureba ndi umuntu ukunda uza wifuza uza ukunda igitsina gabo, niwe jewe, that's me. Ku mwana uri nka David wanje, kuramubwira ayo makuru ngo umubaze ngo se wowe uza wumva uri kihe gitsina, hari ico mvuze sexual orientation, hakaba ikindi kintu bita ngo ni gender identity. Gender identity nimwo habamo ibi byo guhindura transgender, zo guhindura umuntu akavuga ngo jewe uriya mugabo yigeze kubivugaho ngo abana bazo ngo sikosa ni iryande, ni iryase cyangwa ni irya nyina yamwise Nyamwiza cyangwa se na nyina. Bukeye aragarutse arakubwiye ngo kubera iki wanise Nyamwiza, jewe ndi Semariza. None ikosa ni iry'uwo mwana cyangwa ni iryase? Uriya mugabo yabajije ico kibazo. Ayo ni amasomo ariko atangwa ku bana bacu. Hanyuma bahitemo, barababwira ngo basona ba nyoko nibo bavuze ko muri aba, nibo bavuze ko muri aba, ariko muri mwebwe ko murumva muri bande. Ngaho muri umwana w'imyaka itaragera 22 azovuga ngo ninde? Itorero riri hehe muri ibyo? Ninde uhaye ubwiriza ibyo ngibyo mu bana? Muvuge ngo amen. Ninde uhaye uhindura ibyo mu bana bacu? Uyu munsi wa none bahaye babibwirizwa all over. Bwana sifiwe sana. Reka ngaruke bukeya mbabwira aho byapfiriye, kandi nitumara dutangira dushaka ingamba nk'itorero rya Kristo. Timwisuzugure, ntimwigaye. Murashobora kuba impamvu zo hindura isi ya none. Mwebwe Imana ishobora kuba byutsamwo generation ihagarara ikavuga ngo Icy'Imana yavuze ni iki ngiki. Niba hari Icy'Imana yavuze ku buzima bwawe, hagarara ku musozi, n'ukuri zobikora. Ipfa kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizerwa. Mureke mbabwire ibi bintu, muvuge ngo amen. Imana ishobora kubahagurutsamwo generation yohindura isi. Timwisuzugure, timwumve binatari ibyanyu. Kera mu mwaka wa 305 mbe nkubabwira aho byapfiriye, aho iyi marriage y'itorero n'isi yatangiye, cyangwa se n'ubutware bw'isi yatangiye. Wenda hari biradufasha itorero muri throughout history, mu mateka y'itorero kuva ribayeho Kristo arisize mu isi, ryagize intambara zibiri zikomeye cyane. Kugeza n'uyu munsi wa none itorero rizokomeza kugira kuzogeza Yesaje akarijana. Ndacafite umwanya, muvuge ngo amen. Itorero Kristo arisize mu isi
abari bamaze kwemera bari bakiri abayahudi ba Petero n'intumwa za Yesu hari i Yerusalemu batangira itorero riragenda. Noneho ico gihe ryasaga n'iriri protected na Judaism, kuko nta tandukaniro rinini ryari rihari, bibwiraga ko ari ni secte ivutse muri Judaism. Semeni amen. Ese uko turi kumwe? Ryasaga n'irivutse muri Judaism, inkindi secte kakandi kajiji k'idini y'abayahudi kavutse. Noneho rigasa n'iribaye, kuko igihe cy'abaroma nibo bari batwaye isi. Idini ry'abayahudi ryari protege n'amategeko y'abaroma. Nukuvuga ngo nta kibazo kuramya kw'abayuda no ya mihango n'imigenzo yose y'idini y'abayuda yari yemewe n'amategeko mu gihe cy'abaroma. Noneho Christianisme ngo ivuke, bagira ngo nakandi gace kakajiji gatoya kavutse ariko kari muri ya dini y'abayuda. Semeni amen. Nuko Christianisme iba protege igihe kitari kigufi muri ubwo buryo. Bukeye ngiki kintu gikomeye, mutegera ibi bintu mbabwira amakuru. Niba hari Icy'Imana yavuze mu buzima bwawe, hagarara ku musozi n'ukuri zobi. Ubu nyine muri iki gihe maze kumenya neza ndashidikanya ko Imana yampamagariye ibi ngibi mpayavuga. Amen. Kandi mpamagara ku bwawe. Hari abandi mbibwira se, nimutabyumva Imana izontuma ahandi bazobyumva. Hanyuma icyaje kuba ikibazo niki, ari nacyo kibazo cy'itorero none. Muvuge ngo amen. Batangira kubona uhereye ku bayuda n'abajudayike abanyedini y'ikiyahudi, batangira kubona itandukaniro. Semeni amen. Christianisme, ubukristo bugomba kugira itandukaniro n'idini. Ubukristo bugomba kugira itandukaniro n'isi. Judaism itangira kubona itandukaniro, batangira kubita amazina ngo ni watu wa njia hii, batangira kubita amazina ngo ni abakirisitu, batangira kubita amazina ngo ni abantu batameze ngabo. Turi kumwe bavandi? Itorero rya Kristo rigomba kugira ubwo buzima. Isi ikazivuga ngo bariya ntibameze nkatwe, abanyamadini bakavuga ngo bariya bafite aho batandukaniye natwe. Dutandukaniye n'ibyo mvuze. That's my point. Ese niki kingumuye, niki nihutishije gutyo? Amen. Ibyo ngo bimare kubaho, batangira kuvuga ngo kwanza bahura basangira, birya so dukora, bahura basangira bibuka Kristo banywa meza, bakavuga ngo ngaya maraso yamenetse ku bwanje. Bati bariya batipe baza n'abakanibaliste. Abakanibaliste murabazi, ni abantu baza barya abantu, batangira kubashinja ngo ni abantu baza barya abantu. Ubundi batangira kubashinja ngo bitana bavandimwe, brothers and sisters, bakavuga ngo babita ngo naba incest. Incest ni abantu bashakana, umuntu gushaka mushiki wiwe cyangwa musaza wiwe, umuntu gushakana n'ababyeyi biwe, babyita uko nguko mvuye kuvuga. Batangira kubashinja ibyo ngibyo. Urukundo rw'abera, muvuge ngo amen, ruhinduka impamvu yo kubashinja ngo sinzi uko mzita mu rurimi rwacu, n'abantu baza bashakana nabo nyine. Ibyo itandukaniro y'itorero n'isi rikurura akaga gakomeye.
muvuge ngo amen. Iryo tandukaniro rikura akaga gakomeye ku itorero. Itorero ritangira kurenga, idini ritangira kurega itorero rya Kristo. Dore bariya kubera ko batameze nkaka bariko barica amategeko, ntibagira abajudayike, n'abantu nyine bari ukwabo, tugomba gutandukana nabo. Batangira kubarega mu butegetsi, ubutegetsi butangira kubica. Sinja mu mateka y'imfuza z'abakristo b'itorero ryo hambere. Itorero rigomba kuba ryiteguye no kuzira Kristo. Kristo yaravuze muri Matayo 10, aravuga ngo batumye Mwisi nk'utuma intama mu masega. Bazabanga, bazabakurubanira mu nzu z'imbohe, bazabica. Si amahoro. Itorero riri mu mahoro kubera ko rimeze nk'isi, ntaho ritandukaniye n'isi, nta tandukaniro ryaryo n'isi. Muvuge ngo amen. Batangira kubica, barapfa, Nero arica. Muzogende musome amateka, muzotangara. Muzogende musome amateka y'itorero rya Kristo. Kandi ntibisabye kwiga theology. Ubu nyine ibintu byose biri expose kuri information zanyu, ntaho utobibona. Nubwo woja no kuri YouTube ugaklika ukavuga ngo ni amateka, wenda hari n'ibyamaze kuba translated mu mvugo ushobora kumva. Si ngombwa ngo uje kwiga Bibiliya, wo kwiga ukabimenya. Muvuge ngo amen. Kugira ngo ndajana umwanya munini, reka gatoya mvugaho aho byapfiriye rero. Aho byapfiriye umugisha wo kuva mu karengane ko kwicwa uhinduka umugisha w'itorero kwivanga n'isi. Haleluya. Noneho abami abampere cyangwa se abatware bagiye bakuranwa ku butegetsi i Roma. Ico gihe Rome yari super power, niyo yari ifite imbaraga ku isi, cyangwa se ni puissance mondiale. Umutwaro we witwaga Galerius amaze gupfa. Galerius ni amazina y'Igiriki ntazamenya gusoma neza. Amaze gupfa, este na weste bitangira kugira resistance, kuko ntiyari afite umusuccesseur umutsimbura uri official uzwi. Noneho hatangira urugamba rwo kurwana, barwanira bwa butegetsi busa n'ubucitsemo, ariko haza kuba intambara ya Constantine. Ni nabyo nshaka kuvugaho gatoya. Ndashaka kuvuga kuri Constantine, kandi sinza nshaka kuja mu mateka bene ayo ngayo, ariko ko ndashaka kudrawinga context kugira ngo mwumve. Constantine ararwana ashaka gukonkaringa Rome yose. Noneho bukeye we ngo n'ingabo ze, hari umugabo umwe ngo ni umutheologien, babita bascholars, n'abanyabwenge bandika hejuru y'amateka ya Bibiliya, amahistoire biblique. Uwo mugabo niwe mugabo yitwa Eusebius, niwe mugabo wanditse bibliographie ya mbere y'uyu Constantine mpaye mbabwira. Mbega bibliographie, amateka y'umuntu. Muri iyo etude yiwe yakoze, yavuze ko nibyo yavuze yabibajije Constantine ubwiwe, atari amakuru yabwiwe. Noneho yavuze ngo ko Constantine yari umwe mu bayoboke baramyaga igishushanyo cy'Imana izuba. Noneho bukeye ngo aza kumva ubutumwa bwiza, asa n'umuntu ukijijwe. Muri urwo rugamba rero yarahaye arwana, ngo ari kumwe n'ingabo ze, ngo abona ikimenyetso hejuru y'izuba, ikimenyetso cy'umusaraba uri mu muco. Kuri uwo musaraba hari amagambo yanditse mu Kigiriki ngo kubw'iki kimenyetso ngo tsinda. Semeni amen. Kubw'iki kimenyetso tsinda, cyangwa conquer. By this sign conquer, tsinda.
noneho bukeye Constantine aje ku rugamba aranesha arakonkaringa atsinda wa mutware wundi bari kubarwana afata ubutegetsi arayobora ngo amare kuyobora ubuhanya ntekereza bw'itorero muvuge ngo amen naho bwavuye bw'uko kwivanga n'ubutegetsi bw'isi kubera ko Constantine yabaye umutware ukijijwe itorero n'isi biba mariye birihuza atangira kuzamura abakristo bamwe abahereza intebe z'ubuyobozi of which nta kosa rihari ahubwo iyo bari ko byari bibaye ariko abakristo bahabwa intebe z'ubuyobozi biyizi bazi ko ari abakristo bazohagararira Kristo kuri izo ntebe batazokompromisinga ubukristo ico bemera n'intebe y'ubuyobozi bahawe semeni amen noneho ico gihe abari gutangira kuwa pointinga priest abatanzi abari gutangira gushiraho abatanzi abari kugira autorite ku itorero that's the union point abari ubutware bugira autorite ku itorero hari conference ya Nicaea yabaye iya mbere biza bivugwa ko uwo mugabo yayibayemo conference y'itorero ni nayo yavuyemo icemezo cyo kugendera kuri doctrine ya Trinite tugira twebwe mu mwaka wa 325 yabaye bivugwa ko Constantine yari muri iyo nama yari muri ico cicaro cy'abakuru b'itorero bagiye gufatirwa mu icemezo cyo kwemera ino doctrine tugenderaho ya Trinite nico gituma hari n'abantu bamwe benshi baza barwanya doctrine ya Trinite niho hakomokamwo no guselebura Christmas kuri 25 za Desembre ndashaka kugarukaho ibyo ntibitu interesse nta ico nashakaga kuvuga niki muvuge ngo amen ubutware buja hejuru y'itorero n'uyu munsi wa none umupasiteri wemewe muri Amerika uretse bya bindi abantu bamwe biwacu baza bishira hejuru ngo se nguri revera wemewe utemewe se ninde wemewe ninde bamwe bakavuga ngo abemewe ngo nabavuye Murenge abandi ngo n'abapasiteri hari ababayeho mu buzima bw'ejo hashize muvuge ngo amen ubu nyine umupasiteri wemewe muri Amerika suwambitswe iriya sapo n'ikanju n'inkoni umupasiteri wemewe muri Amerika n'ufite license ya leta biriya bindi byose n'ibikabyo bimaze iki umupasiteri wemewe muri Amerika numeze n'ufite license ya aho nimba afite license ya leta musare byarananiye gakuyishaka uko nimuje gukora ubuko ninde hari buriya mugabo Prosper nzokujana muri leta papa leta iguhereze certificat tugira ubwoba ngo tuzokora ubuko igushingire mu buryo bwemewe n'amategeko nirangiza nimara kuguha certificat ya mariage uze hano mu ikanisa n'umugeni wawe tuguhesha umugisha muvuge ngo amen tuguhesha umugisha w'itorero tugushingire iyo nyagwa izishaka nko kungora muvuge ngo amen uwo niwo mupasiteri wemewe kuba ufite certificat rero ya leta uzokora ikinyuranyo n'ico iyo certificat ivuga nimba leta ivuga ngo ushingire abagabo babiri uzovuga ngo ufite license ya ngici kibazo gikomeye
itorero ryagize. Niyo mpamvu nza mbabwira kababwira ngo umunsi itorero rizomenya ukuri, rizomenya aho rigeze mu isi, rigashaka kwikura, rigashaka kuja muri pozisiyo yaryo ya yindi Kristo yarisizemo. Ko mwumva ari iki kizokurikira? Niki kizokurikira bofo? Itorero nirisubira gukenera kuja muri ya pozisiyo iritandukanya n'idini, ikaritandukanya n'isi. Ubu nyine basigaye bavuga ngo amadini yose ngo aganisha ku Mana imwe, niko basigaye bavuga. Hari amakonferanse n'amasinode ari mu kubatumiramwo abayisilamu, ababudiste, abakirisitu, ariko ni mu gutangara ukunda abakristo bashobora kwicara mu byicaro bimwe zo gufata ibyemezo n'abanyamadini. Kandi kibabaje nuko izo byemezo biza bifatwa natwe turimo. Amen. Natwe turimo ibyo byemezo tukabyitirira. Ariko ubukirisitu muvuge ngo amen. Ubukirisitu si idini, ubukirisitu ni ubuzima butandukanye n'idini. Iryo ni ryo torero Kristo ashaka, iryo ni ryo mwe. None tujege inama, muvuge ngo amen. None tugire gute? Umwanya wanje ugiye gushira, tugire gute? Ariko ngiye no gusoza. Hii ndiyo sura ya ulimwengu, itorero riri. Intambara ya kabiri itorero ryagize ikomeye, inyigisho z'ibinyoma. Bazabandika mwandike. Uhereye Yesu akiri mu isi yamye bivugaho, yamye avuga ngo Matayo 7 ndaga ngo uhereye ku 15 yavuga ngo abigishwa abahanuzi biki bibinyoma. Timoteyo, Pawulo abwira Timoteyo wa mbere wa kabiri kuri kane aravuga ngo mu bihe by'imperuka hazabiki. Reka dusome iyo mirongo nkingahe gira tuze gukomeza. Nganire hejuru bukeya yico cago ca kabiri itorero ryagize n'uyu munsi rifite. Wena ndaza kuvuga kuri kimwe isi cyangwa se idini rihagazeho none, kwigisha ibyo rihaye ryigisha binyuranye n'Icy'Imana ivuga mu ijambo ryayo. Umuntu ubangutse nadusomere Timoteyo wa 2:4-3 no kuri 4. Hariya navuze muri Matayo 7:15 kugeza kuri 20. Musome iyo mirongo ni myinshi nari kuba hariko dusome iyo ngiyo kubera impamvu z'umwanya. 15 kugeza kuri 20.
amen. Rekeraho ngaho unda nansomere byibuze iyo mirongo yonyine ariyo dusoma. Petero wa kabiri kuri ahere. Petero wa kabiri uhere ku murongo wa mbere usoma n'uwa kabiri. Igice cya kabiri kuri kabiri. Amagambo y'amahimbano nico nashakaga kuvuga, iryo jambo amagambo y'amahimbano. Semeni amen. Iyi ni ntambara ikomeye itorero ryagize, niyo ngiyo mbabwiye y'inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma ziraza. Timoteyo ya Paulo yavuze ngo bazagoreka ukuri. Petero aravuze ngo bazababwira amagambo y'amahimbano. Kavuge rimwe idini rihagazeho none gupromotinga ibi byose mvuye kuvuga. Idini rihagaze ku ijambo rivuga ngo Imana ni ukuri. Imana ni urukundo. Muri kunyumva? Abantu bameze uko bameze kubera ko ari ku Imana yabaremye. Nimba Imana yararemye umuntu akunda igitsina bahuje ngo bazobane, nimba Imana yamuremye gutyo imukunda nyirayo nyiri kumurema, jewe ndinde wo kumwanga no kumucira urubanza? Niko idini ryigisha, niko idini riri mu kubwira abantu. Kubera ko Imana ari urukundo, wowe urinde kwanga abo yaremye. Amen. Wowe urinde kwanga abo yaremye, wowe urinde. Jewe ndinde kwanga abo yaremye. Ndinde nyine kwanga abo yaremye. Hari uwo nanze? Muvuge ngo amen. Habe n'Imana ntawe yanze. Muri abo bose ntawe yanze, ariko Imana mu butungane bwayo yanga icyaha. Kandi gukunda umuntu, urukundo rw'Imana ntirukuraho ubutabera n'ubutungane bwayo hejuru yo guhana icyaha. Muvuge ngo amen. Kuko kuva Imana yarema umuntu akagwa mu cyaha, wa wundi Imana yaremye kandi muremye imukunda ihora ihana icyaha yakoze. Uyu munsi wa none Imana yahindutse, ngubwo havutse abageyi n'abahomosexuals n'abatransgenders n'abandi batakimenya n'amazina, baragize ngo ni LGBT IQ. Ubu nyine hariho za A zibiri nyuma ya irya A yindi, ubu bamaze guhebura bari mu gushiraho please ngo nibindi nabo ubu nyine batazi bikiza. Imana irahindutse guhana ibyaha by'abanyabyaha, ngubwo iyo movement yavutse. Ntabwo urukundo rw'Imana rukuraho ubutabera bwayo. Muvuge ngo amen. Kandi nubwo Kristo yaje mu isi, ntabwo yaje guhuza Imana n'icyaha, ntabwo yaje kureconcilia Imana n'icyaha. Ahubwo Kristo yaje mu isi guciraho icyaha iteka, ntabwo yaje guhuza Imana nacyo. Imana izahora ihana icyaha no kugeza ku mpera y'isi. Bibiliya itubwira indunduro yo kurangira ku isi ko Imana izohana icyaha burundu iteka ryose. Muvuge ngo amen. Ariko niko bari mu guhagarara. Sizi nimwe mwaragiye mukurikira amadisikuru ya ba papa bavuga hejuru y'urwo rukundo. Ukunda Imana ari urukundo kandi kunda abo ngabo. Natwe tuvuga gutyo, ntituhagaze kubacira urubanza. Hari umucamanza umwe n'Imana, kandi ntiduhagaze kubanga, kandi n'Imana ntibanga, ariko Imana yanga icyaha. Kandi natwe turiko turababwira ko ibyo bari ari ibyaha batazabura gucirwaho iteka nibatihana ibyaha. Muvuge ngo amen. Nico Imana dushakaho tout simplement ça. Kandi tuvuze gutyo, ntawe duciriyeho urubanza, ntawe duciriyeho iteka, nta nuwo twanze.
nuko niko idini rimeze. Ikindi cya kabiri, idini riravuga cyangwa se abisi barabyigisha mu matorero, nimba muza mukurikirana amakuru y'isi murimo, baravuga ngo se ninde ugena oda ya nature muri twebwe, ninde ukwiye kuyigena? None nimba nta ugena oda ya nature cyangwa se umurongo ngenderwaho w'ibigomba gukorwa mu isi, ninde ugomba kuwugena nyine? Kubera ko bahaye bawukura kuri nyiri kugena, Imana ikomokwaho na byose, isoko y'ibiriho byose, bakavuga ngo yaye si ibyayo, bakabishira mu maboko yabo, bamara bakavuga ngo ninde n'ubundi ugomba kubigena uretse Imana. Muvuge ngo amen. Abantu we are biased, tugira amarangamutima, aba legislatures barashobora kwicara hasi bakavota amategeko proportionnellement n'amarangamutima ya. Kubera ko tudashobora guhagarara ngo tuya challenging ukuri ku ijambo ry'Imana twemera. Muvuge ngo amen. Iyo niyo si turimo rero. Iki nico gihe turimo twebwe itorero rya Kristo none se dukora iki? Turiko turakora iki? Duhagaze gute? Dufite iyihe migambi? Dufite izihe plan zo guhagarara tukavuga ukuri mu gihe gisa nk'iki, tukavuga ururi inyigisho z'ibinyoma ziri mu madini no mu isi? Iyi niyo si turimo. Iki nico gihe duhamagawemo. Torero ry'Imana, muratekereza iki? Reka dusenge. Imana Data, Imana nyiri ubutware bwose, Imana nyiri ubushobozi bwose, Imana iganje itwaye isi, twumvishe icyo ushaka, kandi uhagurutse abantu bo wahamagaye mu gihe gisa nk'iki, wahindurishe isi kugira ngo ikubahe, ikuramye, igukorere. Dushoboze kumva ibyo. Hari ibiza birenze uko twabasha kubyumva, birenze uko twabasha kubyakira. Reka bibe gutyo kuko turi abanyantege nke, nico gituma tugukeneye kugira ngo dushobozwe nawe gukora ibyo no gusohoza ibyo udushakaho Mana mu gihe nk'iki. Urakoze, uhabwe icubahiro, kuko nabyo ubasha kubiduhera ubuntu, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.